Evo počinje. Dobar dan ljudi, dobrodošli u Minecraft gameplay. Danas ćemo igrati Minecraft Survivor. Nazvat ću svijet Dodi, Luki, Opstanak, neću ništa mijenjati. Ovdje sa mnom će snimati moj prijatelj Luka. Evo ga, stvorili smo se. Daj da snimam. Stvorili smo se. Sad ćemo ubiti ove tu svinje. Proveri stavke. Stavke? No, ne provjerio. Stavit ću na normalno da misli da igramo ja i Luka na miroljubivo. Složit ćemo prvo kuću u zemlji. Vidimo se dok ja skopam drvo. Iskopao sam drvo, ne vidimo, tu je nekakva špilja, a nije više špilja. Vidim irona, ugljena, nema nigdje dijamanti. Vidim puno irona. Sad ćemo tu negdje složiti blizu. Evo, evo još jedna špilja. Sad ćemo tu blizu tih špilja napraviti malu. Tu ćemo napraviti sada kućicu u zemlji. Ja i moj prijatelj Luka ćemo snimati skupa. Pozdravi gledatelji Luka. On dok snima. Dobro, bude on dok snima drugu epizodu. Evo ga, malo kućica ispod zemlja. Idem ja sada uzeti drva. Prvo ćemo napraviti radni stol. Onda ćemo ići, evo, prvo postignuće, tek prvo postignuće. Onda ćemo napraviti štapove 4. Prvo ćemo složiti drvenog krampa, da možemo iskopati kamenje. I za svaki slučaj mača. Evo, tek drugo postignuće. Da me slučajno zombi ne napadne. Ko nam se to kupa? O, svinje. Umri. Šteta, sad nema kravi. Gdje je sad ova svinja? Tu je svinja, idemo raditi van malo, ali prvo da te uvim. Ova epizoda prva neće baš dugo trajati, tek snimamo 5 minuta. Sada idemo malo dole po ovog irona. Ali prvo kamenje. Sad moram paziti da ne padnem dole.
Blizu je bilo. O, Iron. Moj prijatelj Luka će snimati drugu epizodu. Dogovorili smo se da bomo snimali svaki jednu epizodu. Idemo sada mi gore. Tamo je šuma nekako. Zombije čujem. Tu negdje aha, tu je špilja. Negdje. A da ćemo si napraviti prvo krampa. Idemo. Poslije ćemo napraviti, čujem pauka negdje. Idem zapravo prvo si iskopati još kamenja da napravim peć. U drugoj epizodi ćemo napraviti kuću valjda ili pijemo u špilju. Ovisi kako Luka hoće. Idemo si mi još sada napraviti to. Čujem tu negdje pauka. Tu je negdje blizu špilja izgleda. Ide Morty gore i zombija čujem. Negdje ispod je valjda ispod mene špilja. Gdje? Već su me počeli malo zombi živcirati. Da vas sve vidim. Ovo je bilo sada blizu. Mogao sam umrijeti. Ajde. Šta je sada tu? Ima nekakva riječica mala. Ko fučka tu riječica. Idemo mi sada prema dole. Ako ovaj padnem, neće biti baš dobro. Sad sam pao. O, špilja. Budemo poslije išli u nju, ali sad prvo uvijem. Baš smo se na dobrom svijetu stvorili. Da vidimo koliko snimamo. Aha, gdje otpada su mi se uzeli srca. Da vidimo koliko traje epizoda. 10 minuta. Prva epizoda neće tako dugo trajati baš. Sad moram paći da mi ne padne dole. Dobre.
Ja se tu moram paziti. Uglavnom sam. A mogu poslati to skopali tog Irona. Ja i Luka valjda nećemo snimati svaki dan epizode ili hoćemo zbog obaveza. Idemo si napraviti sad chest. Imam 14 ugljena, to je dobro. Ono nepotrebne stvari ćemo staviti unutra. Čujem ja tu nekakvu muziku koja me jako živcira. Treba mi ih picek i malo. Budemo probali pronaći Luka ovce, ali teško, jako teško. Noć je počela padati. Sad bude počeo dolaziti zombi. Moram uzeti zemlju. Treba mi malo zemlje. Evo ga, vratili smo se, nešto sam morao riješiti sa svojim prijateljem Lukom. Tek sad postignuće. Dijamanti. Kralj. Mi ćemo riješiti sva postignuća. Idemo po redu. Ali kako se malo troši taj ugljen. Budem si ga malo ostavio za... I sad mi na primjer padne zombi na glavu. Kajem onda nemam mača. Sad budem si ja napravio mača. Vratili smo se, opet nešto sam morao riješiti sa svojim prijateljem. Jako dobrim prijateljem Lukom. Nam je ovo gotovo jelje. Sada ćemo staviti piceka. Picek. Da nam se dan spriče. Da bar najdemo ovce. To je bilo jako dobro. Ima još jako puno. Toga da vidimo koliko snimamo. 14 minuta. Mi ćemo snimati 15 minuta. Tako da... Sada će za čas biti gotova i ova epizoda. Evo. Dajte na ljudi, vidimo se u sljedećoj Minecraft gameplay.